watindata mwenda musiaisia wa Mutongo TV ninawe kwacha kana niwende na kotani ilungu sito ni wakatano ngi museo twakoma nambini wa kilungu cha Inengo twina mweni ena Inengo mbingi kana ni mundu diverse muno ethia twikwatana nake atutavyo wenu weu tumo mameke Inengo siake ke mundu na indi twinena nyanake mo kwa imwe bambini wa mitambo ya Mutongo TV nyeni twasal shabeti wambua nina ukethia na udhocha. Bwana asifiwe. Amen, amen. Hata yo Yesu. Amen. Nisiwe mutangi ano kitumuna yu na ngwezi muno ndikwesiki kutangi uko kani ngwesita maundu maingi lakini ndo ngwesitiwe mundu unge ukwese maybe no utabye weniwe witumia kamera no. Asante no ndone ngamana. Karibu na ni muvyano ndo akuka studio ya Mutongo TV. Ni fan wa Mutongo TV. Thank you. In as much as nembo ya TV ingi lakini nene wala nende mono ikombe ya siasa na nende show ya ku actually ni se ninya na approach yene kana o ndoche then wa program yako because neveto ndiona we kanesa. Thank you. Na withocha aini no imanenga opportunity wise kwithia ne masho kesi kana masukume yambe yange Inengo sio na nondo seo na indi tiambia na Inengo tethi di Inengo sio ndeno Inengo chotanga si cha Wini niwe witawata kethi musiaisia nye nita Justus Myelo one mwana wa mutetena mutesia mwana wa ndwele mambeta professor kibanga mwana mekalia mukalio mwa kanona kuiweke huo kwa jindina mekalia so muona ndekete na ni mwini wambathi sia kumukumia kumukelia kumutaya kumukatha na kumunene bya muya Yehova ndwengi mambese ta mwini lakini matukwane ngeke introduce muno ando ngi mama mepia na anona somie na ndiye skulu na kwa taaluma tayako na ne otangasi na ni mutangasi wa radio na ni mutangasi wa TV CLA at once na no niende na wathi ni recording artist mwana wathi wa nola wa studio wa record na ninge nundu kamba mayesisu kilango kujaribu kuasiana ndi performing artist idhie tofauti kidogo na ine masekela ndo asuma ungama past stage guitar lakini idhie tuina mukesa kwiwa wathi to studio mukarekodi so ndo na kwile bota recording artist ni performing artist ni monenge opportunity wanenga opportunity ni kuperform ni ngwina yes na ende numete okamba wa masa kweno Machakos County ku yethe idhie tukwete backing alikwesu tupakanita na ketwi tukabakana na kenda na nene na embu na meruza saidisu chiko ya nenge keba ward numete keba ward side sia masinga na mbe wazindu sio ndene mutange Kristo nenga ithayo ne wakwa no nengete mumo na wikwacho ni thao na nemu kuwa na mbe waka kule kwa bena wikwacho no ni wotani wako tuna Myelo Justus Myelo ni mwini wa mbathi sia kumutaya ngai tumweze kwa mbathi mbingi worship na iningi matukano no bindu etekinya akintu kwethia twibikaba maybe no twambie ndikwenda tukulia bala Wini waku ambite ekani kukuli we ubikita ba nyeta mundu in terms of Wini ndo nakwazia no inde ngwambia nondo nena miaka 10 kuma na mbea pai mundu Wini ta miaka 20 no ni mwana ongea celebrate 20 years in the music ministry na pia ndo meko na taende ngomina nondo maybe ndi la kwina but kwa ndo nakwazia nene ngwambia nondo by phase 1 ela na introduce ye kwa ndo mama na mwini wa Justus Myelo na ina worship music na ina praise music na yabi kwa bando na bendo anye kina ela ya worship no kana ekyo yengi lakini ti uwa ndo mose te nondo sio the o you ngo tabya wathi na ini o you metoke mono option ndwe na mwaka o wa worship lakini ndo ikumi wathi ni na bakupe miai mwaka muima almost a year enda ina ni chao kwa mashabiki maku mafans maku ndiko yesamu utumite no lakini ndiko yevawe na mpaka mafans samu ni fani waku na mashabiki kwa jumla onde ni chao kiende nina onanga bingo ya simuba nyokweke ya mbathi kadhaa nena inie within that one year timwaka wa 2023 na kilanda neeka niko shoot video one of the major reasons ni kanani na alikilio tanga asine atrovika bau na kwa radio ni full time na pia TV ni full time
na the other reason ni kana kuna ina kwina kelele mwingi muno mthine wa Wini wa kamba kelele mwingi ukethia kelele ucio ukelele gwo mwingi kwi wathi na tofika pau na yo na musungwa neni asia when the road is too dusty do not cross. Thank you. Nenda kukulia weta mwini ni wa gospel imekuwa chafu twetikile kana bena maundu twende kuona mitandao ni na maundu ala tukuona especially nundu wa Wini na especially wa gospel Myelo na bena mzozano kidogo ba aini ma secular na aini ma gospel weta legend wa mbathi isi ya kumotaya ngai kindu chucho sata na indi ngisi wa kukulia weta mundu ute kumatene ndu ana scandals isumbingi lakini be wandu mundu kila zili uko no ati no na wenda na ati nana sindu sio mbe utona kusikita ata na utona kwa siata nene veto ne kileti nondo ne veto nditwa ne alama bloggers ala men make the sianto interview ena ungamisi interviews na kunea na woni wakwa nondo no yolo asino nondo na mwini omwe okela amali cho longe tondo tuna witness katikate wa masekete mandeke na kila ke mwana kenge uthithia yunye no kele simone makone kana ngone tola tunena abu ni masekete ne mwe unita ko recognize kila we kana ko acknowledge so I don't do that ndia kona simo na kolilwe na ne mablogger kadhaa ndo mataja no miewoni na none la tushabiki yake ndoke aini ala upcoming mo kete meona takendo kesi meka kuosa ta mutindo ya wendoko ne wazimo Myelo onoko ne wena welba baka ukelelwe baka na nganya na mengele mali cha mundu so keu kinatumeta ne clear but nondo ne wangolia na vani TV ne ngosongea na asiate one to me kwa we say everyone is entitled to their own opinion. Correct. Opinion ya kwani kana kwa aini ma gospel wana kwa aini ma secular wana kuatiania na katiba ka Kenya assault kumali cha mundu it's bad it's wrong TV no imali cha sia kaima kuna hao mela melo la movie we imali cha beti we mbwa nema kwa sababu ilo mali cha no ne there mundu wemba we nyama ndio ilo kumali cha twe TV ne ndo TV ne palapo onde pe mundu it's wrong kumali cha mundu labda kana lakini wanawape mea we protect it siana ndio ndo lota kapanisha etu na witness yes so many cases then wa Wini wa gospel muno wanapotea wa secular naniwo na numangano ndo na kwazia ni kendo kena sukuma wane the first scene siambe la andumambe ala mazosani ondo cha receive iwe ekangu kuli kendo tutambito thibasa be bandu noni mitandano andu mayazi kana ma bloggers nimo makuotho thea muno kau nundu wa ethani tu wakati ethia na differences stripper na mundu ayuka a record kendo kiu na I post na you opinions you man na ishewa maybe no wase kana inawe bloggers ya ukamba ni changi ite muno ambinwa ithoko katika wa Wini mwaka muima ina ile kunena na bloggers mwaka muima ndito na kwazia ni momotho thea lakini ndo wazia ni to platform ya kuchangia na maemano nondo we katika TV weyo Myelo wekeyo cha jamii na wekeyo cha jamii ndoka kwa elite sindu ila ndoko wese kanongolie kole wese ongolie ongolie mbendiwa kazolo kanake ndukitebo kana ya kitineka nai ango neone ambendiwie waisi mwino songilana inyweta ta presenters kanata atangas atwasi pia na mablogger yatio ma journalist ne methetwa maito meka muno ne yeimo nemuvea ko kitanethia na in fact kama hivyo uchafu mwingi na uozo mwingi katika gospel music ministry ndio mbwa pa mundu nono ne mama highlight ya muvea masami tu masembete muno na nina makuli maingi byongwenda kukule nenda tumatini mituke tusembete we Mwini na nuambathisia kumotayanga na andu ala twithukisia ambathisia ku twasiasie na weima muno na tuyambia ba unenda wambonda bietene weina worship na weina pe bandu tinango siando ni umwe kata wandu asu na woka matukwa ni unaimba vizuri umeimbia wazazi ni wai kina kidogo imepinduka ipindukite maybe kwa mituke nicho kile kitumita we kata o switch na we na ndo wisi okonda bina sombathisi kusuma aba okay akolele at once mbathisi uma aba Wini wao you are Myelo tita watene
Akangora vyo kweli Wini wako na ula watene. Expectations sienu ta mashabiki nisio si tofauti. Ninawadhi nena inie Yesu kotingwa mundu ono moto no bwana nganaku. Sauti ula wasenuos. Yumilie trone ula tono sindana naku. Nando wese. Na wadhi ongena ina wadhi kwa sia hii. Yesu mwai ni waile tekudaiga usini vatango na niwe si wase musio muno thank you we wase musio pi thank you we thank God so mbadile nini tesi yake thaitho but reception yasio you are this with we na 124,000 views lakini wathila nini musiai ni wabata ni mutabie kweli ni wewe tosobewa with we na 2.7 Nundu I think nundu akwase kana without ko muno cia thini they are you kina the you kala die koli ai yo nete wow no sine koli wa ile kwe koli audience yako ukaba wasi a very warm welcome and you know na ba ni mutongo TV na unena waandike we kunena kikamba na no mpaka wapita mwetu mukamba ku represent mwetu mukamba undo na values yake na everything you understand so Diona nitatu David woka mukaba na nete zisongo isu ya very warm welcome and this mutongo TV wambete niwese wimbo tu quiet muno lakini weka nesa na timbo tisanga we mothi kunginiki so you nabikie bano na be mundu neke interview na ndiwe ta masito na namkulie kikamba na asungia na kisungu nano mama ese TV ya kikamba we nena kisungu we nena ona kwangenda no reply na English okay there basonge tu but the thing is kwa umo sikira ndiona mbona na ina ando ama kwa kihema songa tendendele na hizi nyene tangi tukuma Wini ni wandanzi na imkoni kwa nani simi yuno mekwata nako nambe ni kweli atita we bata na ku identify ta mukwata ngiwa meyo lakini pe tuibangite na esa noni kwa no tekona yuna kuna mbenga ndanzi na nelewa wathi nusu na ndio yeba ondo nini ta wathi ni wa mbenga ni wona ile express ya ndiasia kuma kusiana kwe namba thineze tusiambenga ndieze wathi weta wa una stahili kuabudiwa wathi wimbo ana time binge sia kwina okay ni wewe Bwana ni wewe wena time binge hivi teze but kuma kuziona kuyena mbati neze teziyambenga imano kona ngitane unizi basizembele kuzemba kwa bedtime basavithu time so the thing is you can you mbonela na mwine ya undo mwezi na undo nezi ni mo identify nesa na kwa na ngo identify nesa no and then you inyo ndemo Ismail na muitana na muyambe yondhosia sia thini pio nati na moyo usio wambe sie kusie wima na mwa mondhocha uone kana mbathi isu mweso ndo me video weyo mwandi ja thini ulile kuka mwandi ja thini ona mundu mete video ange amazongete kina amwene otoni nangu I mean my question is mbona mbathi ingwi na pe andu meombea ni nthuku neina ningitu ina igitwa kwati siku ina katitu pe andu meacha neina katitu in the public domain pe andu meacha twa kwati siku ina katitu aina ma gospel ito kwati siku ina katitu kweli kune katitu sata ndio zini mugengani katithi umwe atesioka asante twende no kwati na Justus Myelo ni muini wa mbathi cia kumutaya ngai na ni mutangazi lakini kilungu chake eli ncho tukwithia twabia utangazi wake ni weba atangasa abantu tutabia na indi twisi katumu mameke ndini yuta mutangazi ekawini na no kutuku ne ngita na kitwinia ito sio kadetia nena ukethia ingi na uthocha nthini wa kilungu cha Inengo wa katano omunthi twina mweni ni mwini ni usukuthuka meyo ni ngita na ni mutangasi na nivotu kwambila eta wa Justus Myelo twina nthini wa studio situ nthanyano omunthi nyene tawasalisha beti wa mbua mutangasi yes ini sinusomete tio lwa kubatira no matukandike kono mundu a trend ayandikwa ndabye yulu akenengo cha kutangaza kenengo cha chotangasi chokie ne twasio ndiana mundu nethikia cia
isikana ni watanange kidogo letu ya imwe na thii imwe ya kikamba ndia tangaza muthenya guothe yoka kuma saa 10 mpaka saa 1 isikana iwezeke yeke watu saa 10 mpaka saa 1 na ya mbwana ku KBC so na nukanze mbete okay education ngetele ya mbea saila ya mbea ni kwatethie nethikesie na malenje ndia zitu mezikie ya mwetu wa musumbe na kwingana langi so Kinengo cha kwando na sichambe binda ninge ketha na uma school nyandwange maithi ko tethia wala ma thewe ma sisters na ma bro nyenendete ko onemba nendete kukuta ke lazima ni nethikesie newe chile cho Kinengo na niwe kitumitisita Inengo nethu kiangise Kiswahili na Kizungu no za kuthia mana be radio nge bangu identify nayo muno ngwe twenda niti nesa byo yake kamba na nazo mana cia muthe nomwe ukatuika mutangazi ila ngaumanyi ndiwa ni tono strain kutangaza na nasomea maundu ma utangazi Andrew Crawford Media Training School them days nitanange na wakana na taintan izeze mbinge sio kamba ila wese na nauma pauna nande kwa Mbaito FM that time na nauma buyu na resigni nikana ne pursue music na tiyo tangazi nikana kwatana na Wini ni wese pesi ndo ile siekeka ndeni wa maisha mamu ndo kethe we madam lakini we lo kuite ndo ile akalangi maiku akamwe we ukuite twele kararo rato so you twele no we bangie bete ndo isa kwasi we ne other lady so neza kwithia nguite ya mbatha ba pe Kinengo cho tangazi na becha Wini na beke cha Wini lakini cho tangazi we ya kwanza no kitenesa sana mina kwashije we kwateania na kwa Justus Myelo wana wamutete na mute ya cho na nini ngwithikize by the way in fact you know we kuata Wini pa radio ni tiwe we Jessica yewezi you know kuona bria ndisi tofauti ne ya I'm your fan andika vandu thank you and I'm your fan too na program yako so no kanona hii kindu kini kiumbaisia chao kikingi na ni ate ya Biblia muno ile mwanda musu akwite sao na Yakobo kana we Yakobo ai Isaka siana sia Isaka Esau na Yakobo umane musimi aenda kitekane komanda na kwetelewa no longe ne mundu wa mundu makebeba nginda kianga ikethembe so no kanona kichanga icha Wini ekane kole kiki wata kena mbesa na ngumu wambokola wathika Wini na kitia na kwa imani nasi nilikaba Wini na ngona ngai lakini ino usiokete maybe no kulisi ndisu balance ya Wini utangazi na sio mbene is very demanding na babo na family na eka family na kunu kwenda time ya kuta businesses na maono mangala neka na ndiye na ndika Wini ngai yana ngakibale na sina Groove Awards na no kila design ya hiyo lomo no where they are Myelo team ini any other na kwa invitations on America kuingo sia kuipita na kunduka tokani na nena kunana neno kana sia for the last 10 years nena yaka kendo commendable na yo Wini usuende you know nisi okay utangazi no bandi na siana ise Paulo na mama hema Paulo la mutabani na watu mama hema nikanada kwa ni andu yenye ndio tengemea ndembo yenyu pia nongo trethia we na moko mako no mandi komesio lote uthoko manda kekea ndakaye so nicho kitu minasio kibana sibabe ya beti me utangazi na kwa peo chako so nasio na wende nesa ni kazi video huo sawa na metikela patikela na manyene kana siendo ile yokela at once utangazi wokela o yunu utangazi we kuyo lukwe Wini in fact and comments ila nonete kundu ibindani ibe thitu na mzozano wa aini ni witando mayasi muno Myelo ni tokolete kwina akaambia kutanga ya no mayasi ina strategy yae networka ndene wa kiwanza cho tangazi na definitely we want a name correct ndo tunasource hiyo kwanza ane brand sia kwa miaka ta 10 mbetu so yu brand ino mpaka ne menenge mai all kwa unambosi we commit nambo kwa nyando kweli ne mutangazi na yune maikete ina mwana ni mutangazi na niwo but pia you know ndo kiune metekelile ndo balance na keke ngene ni balance yetu ni balance mashabiki ma Wini tremeata me expect chao mashabiki kwa mawadhi ni kwa mi studio either you neno the lathe yo na ni namba thimbinge na nikiangaika na keleleo owekuo andu niweze yu mabikie mweso pio andu mabikie mweso iba mondo lo nako na kiki cha mweso kenai cha ikopi wala wa kana ngomi kana thele iba ikindu kinge mondo weka na kindu weka ukethe ayuweka yatu ka police case industry yotangazi iliata industry yotangazi
ni very competitive nondo one wa elders yala teveyebo alafu ni evolve it muno eka evolve ebinda nibindukite you know guy ya mondo yang ta kundesi na ni mutangazi full na mukali wa TV wese bakumbe ni radio oyu wekile ibindu ko gethia yi onu kwanza etete na bina ya TV ni mundu very young na wese you this akwithia ne ibindukite muno na ni very competitive no kuli maybe nuko na TV inawita emelete radio kana relevance ile ya hivyo ya radio maybe no asini emelete banini nungu wa TV na metoke radio disoma na iwe it's a blind media. Yes. Na andoma radio ni mama lose out. Kwa andoma TV in which sense? Wewe mutangazi wa TV na wa radio. Na wa radio pia. Oh. I don't know about the radio thing by the way. Na kwa ni mutangazi wa TV na wa radio. Assume wewe mutangazi wa TV na kwa ni mutangazi wa radio. Wewe mutangazi wa TV na no thio kaumela baya ukasia kuona na kwa ni mutangazi wa radio tika kuiwa wazi you radio ise ya ni blind media yes pai mundu wena Myelo asiyo ndi mwini yuni mutangazi ungeyo yote bayanza asiyo ndi mwini na ndo maise Myelo na thime buma neta wa Justus Myelo mwana wa mutete na mutezie professor you make a imagine mayazia ngona Myelo nevya ili hata ngona kele tukanena uketwa betting nevya ka ili hata ethawe wa radio lakini na kuwe wa radio you wendo sindana na mutangazi wa TV ukoneka with you losa camera naona with Facebook na with TikTok na kula kungi platforms yokie witwa bete ne wo wezi tu akona ni wa change principle ya radio is blind media you we buya si ni mutongo ye feminine wa bete sasha nende you need to kwene na ti no elewa you we change culture ya radio you know wa radio ya waambe othela na tuike mbe expect anything nondo eto kwezi kasi radio yoka wethia iko leso esongia na uimongi you radio yoka wethia andu metele masito na road show mone Myelo koma mona mone mutangazi ulonge ningi koma mona lakini you iba imundu ona mwena road show imundu na nemeze beti you are all over you radio you yoka yanangi itwe ni TV yanangi itwe nondo it is no longer blind media it is exposed. Thank you. Tumine. Ile we kwaku nomba ukethia maundu ma bedroom on the we hit busi. Muvea. Wini mpaka endi. Wini. Maybe no vika bandu kasenu atani sina Wini kana utanga sinu atani sia. Betuke nundwa masame itu. Na as long as ningo nena na ingumya wasia. Ona na kuana mesia miaka yana yemwe na 20. Otono ndaviti ande kawathi mpaka ndateka yake ya mwiso. Ezi asio aini mandiko masia we mutulu enda bala bendi tukusia ezi amekele asio no chwe. Mwini wa secular ta coffee olomide na miaka 67 and 70. Ano kwina. Ano tuzunga. Kasite no siake no yo songo. Kwanza you ondo kwete. No fine way knowledge ya music na niwe mbwa otoma kwina na kwembwa we mwalimu wa. We mundu mutangie. We mentor wa aini ala upcoming. We mundu mutangie na be aini ma gospel tonete maina mabulanite bathi. Umundi wina gospel uneni wina mbathi ingisia o dunia twasio kana mundu wina gospel I shift I think alikuwa nengi ya secular na mituke andu asuto na kwasiata ndo na kwasiata ta legend mandiko masia everything is permissible ayondo kota yametekelia but not everything is profitable umudhono nuka banga mwitu nyeni na mwenda ngumutwa it is permissible lakini it is not profitable ndo itumage betina asia anazi so many other things na charisma na integrity yakwa everything is permissible. Na kwa nini wadhi wa mapenzi? Basi wadhi wa mapenzi ti profitable. Ni permissible. Kwa u ekaikwa sia meina mbaki sia dunia. Nondo yonde tuibayo lo ande twinambo yetune. Meina love songs na nisi bona Biblia ni wadhi wa Solomon. But the problem is wale ko nini. Kuzo kiloka ine yunyi Myelo andu meba meta ile neteketha itho. Lakini ne asia kele tukombe ingoni na kwenda na ndo nimegwa moyo na gutu yewa kali kaka wake lakini there yule pala niendete is permissible but it's not very profitable to the body of Christ. Thank you. Tunengana sikiza nikana tumine wenda wathi wako wake kati Yesu na sia ni unenga namba sia simu sia kwa ila watuma kodi langu nenga undome utumani ulokwewa you have successfully downloaded the skiza ke kati Yesu na wandome yani ngotomea airtime kilo kwata ethani silingi 50 ethani silingi mbao tuongea ngai mubea nondo wa watu mea silingi umwe na sumune lakini nyengo kweke ya credit cha 20 bob kana kweke
silingi 50 kana ngweke yo silingi yana thitegeme ukilo kwata tongia ngai mubea na ndisi kana ndo member amezi airtime ithitu nenga wasia muthembo nyindiireke ya simone ni cia mashabiki na ndweke ya shambiki umwe keli umweke ya no once na bei imwe cia 50 bei ingi cia thiana bei ingi cia 20 kila wakwata ketha wi bahati ya thiana ni sawa ketha wi bahati ya 50 ni sawa ketha wi bahati ya mbao ni sawa within star 812 star 812 star 756 hash sio kelela star 812 star 756 hash 756 hash isu neyo na mbela wabinea eni okutwa direct lakini simu ya kuthembwe na airtime thembwe na airtime utilo silingi omwe na sumune no thesi ndi credit cha silingi there na 50 SMS isu itumopa SMS isu endumia nthini wa namba eno ngonengane 0725 995 212 sio kelela 0725 995 platform sia kwa sio ndeni Justus Myelo official na Myelo ina double L Justus Myelo official Justus Myelo please ingia pale follow subscribe yes fanya kila kitu muveano ndo akuka tuko manengi mashinani kabisa na ende bwana musia hizi atu inake Justus Myelo ni mwini wa mbali sia kumota yanga ini Kinengo na indi ni mwini wa ni mutangasi ena Kinengo cha kutangasa na nuko na ngita ekatu kuni wengi taba nini na indi twekoma na ingi wakatano ukite twekondo twekomo mpinga tinga likosia Facebook yako ni na page nzao ni Salsha Betty YouTube ni Salsha Betty Instagram ni Salsha Betty na TikTok ni Salsha Betty tiwa nesa Mm-hmm.